Жебедеки Кырым татар аскерлеріне Латвияда яшаған украинлілер ве латышлер ярдым топлады. 1,5 километрлік елдан келген кереклі әршей чоқ яқында Бахмутқа алып кетілейжек. Зібрали джипи, зібрали квадроцикли, зібрали баги, дрони, тепловізори, форму, сухпай, зарядні батареї, генератори, повністю все. Ярдым конвойыны Киевде қаршыладылар. Номан Челебиджихан адына атеждестек бөлігі кереклі олған пикап, яны квадроцикл ве шарж станциясыны алды. Параны вече тешкілятына кірген Латвия украинлері ве адилатышлер топладылар. Лейханын идрейджісі кешенлері истифа еткен Латвияда Украина елчісі Александр Мищенко. Оның дестегінен бұндан евелде Қырым татар аскерлеріне тежізат берілген еді. Украина елчіліге ве милли межесінің мұражиатына Латвия первасыз қалмады. Латвія показала приклад європейськості своєї країни, які вболівають за нас як за свою біль. І тому все вдається. Латвія є другою в світі по обсягу наданої допомоги відповідно до їхнього GDP. Друга в світі і 19-та по загальному. Але ж пам'ятаємо, Латвія – це всього-навсього 1 800 000 населення. І вони віддали нам 43% свого військового бюджету, тому що розуміють, ворог і наш, і їх зараз на українській території. І саме тому вони боронять Україну як свою власну державу. Кырым татар арби бөлігіне ярдымны Ригаға зияреті вақтында милимежес рейсі Рифат Чубаров музакире еткен еді. Украина елчісінен бірабер о Латвия президенті ве сейм рейсінен көрішкен еді. Айтқанына көре да о вақытта дестек ве бірлікні есетті. Там дуже високий авторитет українського воїна, військового. І минулого року була розпочата така ще громадська акція щодо допомоги підрозділам окремим таким, і в тому числі кримсько-татарському підрозділу імені Номана Челебиджихана. Рифат Чубаровның білдіргеніне көре Латвия бұтын көчінен Украинаға ярдым ете ознын мұдафа малиясының аман-аман ярысыны ве ВВП-сының 1% Украинаға ярдым үшін берді. Бұларның епісі да көңілі Латвия сакиллерінің берген дестегінден ғайрыдыр. Приїхали військові, власне, буквально з Бахмуту. От вони вчора приїхали з Бахмуту і завтра вони знову туди поїдуть, але вже поїдуть пікапом, який передається підрозділу. Отже, Латвія, Україні, латиші кримським татарам своїм братам. Алынған тежизатлар Номан Челебиджихан арби бөлігіне пек ярдымжы олажақтыр. Ама пикапларға әлі да ихтияж бар. Бахмуттаки кебі чатышмаларда бойлы арабаларға ихтияж бұйықтыр. Олар аят құртара. Елде олған арабаларының ярысыны Қырым татар бөлігінің аскерлері бір афта ішінде ғайып етті. Ве бұл себептен ләқайт қалмаған инсанларының дестегіне мұқтаж. Экранларыңызда көрген QR кодны скан етіп дестек бере білесіңіз. Бахмут үшін чатышмаларының ең sıcak seviyesi кетті. Bu haqda Ukraina Yer Kuvvetleri Komutanı Alexander Sirski bildirdi. O жебенің ең sıcak noktasında bulunğanı vaqt Ukraina kuvvetlerinin hareketlerini nezaret etip sonradan açıklamalar yaptı. Degenine göre Bahmut'un himayesi episi kerekli arbi tejizatlarla teminlengen yerli şartlar ve koruma tesisleri koz ogunde tutulgandır. Ve şehir elbette ki askerlerinin cesureti ve cesurluğu yardımının hali da ayakta. Бахмутның сесі айнен бойледір. Душман бомбаларының ве Украин позицияларының штурымы тоқтамаған шер. Қале гарнизоны сырасында 93-ші бригада аскерлері бар. Арбилер саваш арқадашларының берабер рус ишгалжилеріне Эфлер тарафындан шерінің мерkezіне кечмеге изин бермей.
Все залежить від дня, від погоди, від того, як їм БК підвезли. Сьогодні може менше працювати, завтра може цілий вечір гатити просто по всьому Бахмуту. Засипати фосфором, просто градами засипати. Все, що в них є, все можуть використовувати. Можуть так тихі, більш-менш вечора будь. В них тактика незмінна, якнайближче підібратися до нас і просто намагатися вибити з будь-якого укріпрайону. Москов душманының штурм аскерлері эксеретнен Вагнер паралы арбейлерідір. Бұл 10-12 инсандан ибарет олған групплар. Олар сырасында сабық мабюслер де бар. Ама аскерлерінің айтқанына көре, олар артиллерияның қиясланғаны вақыт оқадар қорқыды жүдегіл. Ама бұна бақмадан Украина мұдафасы геже күндіз чалыша. Украина аскерлері заферге қадар көрешейжегіні қайдетелер. Жажда воювати, жажда до перемоги, до победы, она ніколи не згасне, нікуди не дінеться. Ум соснул, падает, уставший, не досыпай, ничего все равно. Даже ночами было не спишь, там, вывозишь там какие-то эти, но все равно вот жажда, хочется отогнать врага, вернуть его обратно в свою, блядь, Российскую Федерацию, хай они там, блядь, варятся, дохнут как хочет. Просто с наших земель просто выгнать их, чертовой матери, и все. Шарқи жебенің башқа сыжақ ноқтасы Авдеевка. Дачо қиямет күні ақында чықартылған фильмнің декорацияларына ошай. Шер, рус рокетлері ве бомбалары алтында болуна. Авдеевканың арби мемориеті қалған коммуналь қызметшілерінің тахлиясыны илян етті. Малюм олғаны өзіре олар рус işgalcilері тарафындан сахраға чеверілген шерні аз да олса аяқта тұтмаға тырышайдылер. Не бейся. Сүргүллүктүн такыпчысы сөзде референдумнун координаторы ве ишгал этилген Херсон вилетинин көзетимчиси. Украина телекесизлик хизметлери Рус депутаты ве Путиндин Единая Россия фиркасынын рейс муавини олган Игорь Костюкевичке шупе сеслендирди. Таккачылардын билдиргенине көре айнен о Херсон вилетинде ишгалчы режимнин таркалмасына кеңлештирди. Bundan da gayrı Kostюкевичнин незарети алтында кечкен сени Херсон Балаевинден да 5 yaşına бармаган 46 küçük баланы сүргүн еттілер. Олардың каяфетлерінде садыже соядларыны ве З свастикасыны язып ишгал етілген Қырымға алып кеттілер.